mangpa hoi na to sermon aban apeitom zom thela yang koi jain mangpa mini para mangpa tupi na tamasata hen sermon nukhia pe na hatwam te mission tupi pen hubanga hiya chi inaki kumwa tunin Christian Hinkhuo to kisai kikumle udhuai isahi to min dingin elai chang do pan san dingin korin nina bungli tang som le guble som le sigina to azia in kalung ke siu hi kapulam mi hi nau zong khar sem nanleh kasunglam mi hi nau pen nisima siam tha in aum jing hi azia pe mi per khal khat sung khagim thuana u zang no khat in kumtawn thupi na gizo ahinkbol pia jing hi mangpani lai chang do sim dei tan chana thu gol rol ta hen tami tangkal ni sunga parin point li ai lai chang thoma man yen dinga I point ma sa pen dinga hi le kalung ke si chi hi polin huwa ye chiangin ain huwa hamsan na tampi anathua beidon na chimona tampi anathua hi tua chia chimona gentheina tua inzong ama lungkelawa apante te zia in tunin a Hinkhuo nanleh ke adin ki han thona imu hi pasian tu gen khat lungham ki sa seng sengin mi Alexander waiti ki chi pa ko wa pein pasian no ka zuina ka khor san mai ta diai chia wa gel Alexander in khor san mai lo we mang do kimvela to van sol ta ten zong nana se khu ang de go ma mau hi chin adong hi tamna pasian thu gen pa pen ain khu ha son na gen theina chimona te to ta chengin alung ki to bang alung ket lai ta in Alexander ku wa pe ai le kalung ket ta pasian na ka sem na top son mi ta wa chia gen la in aman top son lo ding nana se pen ban so ta ten zong hing eng mama hing dei go mama hi chin age nei tunin Christian Hinkhuo piang tha na pen khat ve ai hinale nuwa zuina pe nisima aman ipia ding poi moi Christian Hinkhuo pen khat ve a hi si a peijing ding hi hoi abula hoi ding hoi deu sa hoi deu dinga kal son ding khu Christian Hinkhuo pe pi ding da nei tamna tunin Christian Hinkhuo Christian te hi ai imo kwa pen sillang hi si mangpa hoina etang ko pi ding mangpa tu pi na mangpa lo pi na tua mi khu ate ya dia imo po na lian pi no ai dan theile urua isa hi Christian tenjong Khrizala hamsan na gentheina huana itwa chianga ilungkian meiding hilawin thuta hangsan ta igen sem dinga Jesu Khrist ikizopna adet ahi le tua bangte pe thei dinga hinan le Jesu Khrist ikizopna adet lawa hi le ginum lo na chita lo na thuta lo na ten ang zui dinga atom ma Hinkhuo pasien ki kamla na hingtun na lai dinga hi chi theile udhuai isahi to la ni na gingtu Hinkhuo da theile pe bo te la i rai le pulam chin again tamin again nuom hi le ta sa pum pi again na amwa thei asithei Hinkhuo sina lam mano hi dan again to bara get dan dang khara bangsin ge le leitu silte be siang ding tang ton dai lo ding te lung Christian Hinkhuo pe hoina dinga lungkya lo di gen ta ani na pulam chi lai cham thowa kapulam mi hi nau zong khar sem nanleh chi hi tamin again nuom hi le ta sa pum pi again na amwa the asithe Hinkhuo
shina lam mano hidan ta science again na I a to again na nang khat kian bang sin again chi le leitung silte be siang ding tang ton dai lo ding te lungul lo ding chin again hi tamna lungsia johanin johan khan na bungni tang som langa pa som sina bang chin again le leitung silte it siun len min leitung silte ai le pasian I na ma om si chin again hi Tuni Christian in Hinkhuo leitung siling chi chiangin duam na huayam na leitung palun na ageri a to te pen bange pong dei lo ding chi na hinai jang loin I Christian in Hinkhuo hingsu sai thei ding te to kikala I Christian in Hinkhuo I kalsuan na hingsu wai thei ding ai le to te pen I koi kha ding poi mo hi di lo ta sum la pai mo na I si te pen leitung duam na leitung palun na ai a ba hoi lo ta duam na wayam na I si te to bang te pen Christian in Hinkhuo I kalsuan na ding a to bang lunggen nei lo ding ai benelin kichipan bang sin again ai chi ai le polin khonunga Christian te tan ding khu tua ahi china ke nei polin Hinkhuo aha san na tho te pen dunia nang la ken gil tu te mang pa Jesu sala ha san na gen the nai to ding pen benelin pol nak to pen ei te ahinkhe sa ahi chin ahinkhe nei to la deni ki chi pan jong bang sin ke nei chile pasian nei lo te ta sa apulam akiam su deu hu amau ti ada silbang ki ma akiam su ahi ta china ke nei mi na polama Jesu Khrist to ki som lo mi ti ading pen polama ikiam na I ba sam na te pen to mi I Christian in Hinkhuo to ki gam na nai tam na mi tum den again nuam pen wa hi le Christian ka hi ki chi in pasian thu ta songa leitung palun na ngai na deu ten a Hinkhuo wa Khrist hoina lang sa thei lo ding chin again hi tuni ngai to tham ching ma hi Christian hi na Hinkhuo akira thei lo le ken phale uruai isa hi to le Christian Hinkhuo again na appoint hum na sunglam chi a tamin bangi ka sunglam mi nau pe nisimin siam thain aum jing hi tamna sunglam mi ge pen hagau mi na hagau Hinkhuo again nai John Carvin in bangchin again ei chile mi asunglam akhan to theina dia apolam akiam su angai ahi chin again hi tunia Jesu Khrist hinna ti tai nei ai le I sunglam asian chiangin apolam pen ola siang ding chin ai mi ahin piang tha ai le takhatua berite page zule sa ton te pe takhatuin atope yong na le khente pen ola leitung ta sa te na te pen all in akiam dinga hagau lam pen akhang to ding chi tamna John Carvin in anage nei tunin igama leitung ata sa un na pen khang to deu hagau na khang to ani nia ki zo khom chi pen Christian in Hinkhuo dinga pe thei lo hi khat pen I tha nga hi gen te nan chin gen lei hai khat na tu a hi le tua mi hai tampi ang su na dinga atang masapen amuan masanga hi amuan lo ai le atang atha piang thei lo hi tua chi ma banga I ha gau mi na dinga I ta sa mi na I tha ding poi mo hi chi John Carvin again no hi to la sol ta polin bang chi ge ne pasian no ka zui na Khrist I nan bangin ang khen zo di mo tunia pasian no zui na leitung sil ten bang ang khen zo di tua bang I chi ngam ding poi mo hi tua mi hilowa tuilo ta sunu na adyang masa pena pang si hoi lo na adyang masa pena ipang mua ile I Christian in Hinkhuo pen lamjang lo dingin atom na basama kipua cross mun tuman lowa kium thei ding ai tua mi zia in I Christian in Hinkhuo kalson na polam jong apoi mo a sunglam jong apoi mo a tua le apoi ni na bangene azia pen mi pe kal sung ka kim thua na uzong Zang lo khadin kumtawn thupi na tamna thupi na chen lo pi na jong ge nai a pasian thupi na van gam itun chiangin tu nia gen thei hasan ai thuate to ituite chiangin
tu ni hasan ai to te pen ki hom tho khadi ga hi chin sorta pol na ke ni tama I na ai le sorta polin tu ni ka hasan a thua na te pen da chia ga van ka tun chia in to te pen te ni bang ma lo hi chin ani ke nei tu ni ngai to nei pasian tu pi na pasian lo pi na mi hing ten ibu thei si a hinan le mi pasianin mi hing te pen a thu pi na a lo pi na ang mu sa the hi dan poini alai chang thawa envai khana mau bung kwa na tang ni apa Yesu ai le melam dang na ta nga athum la yun Peter John Jacob Jesu ten Jesu thum la in Peter in zialeveya Mausi le Eliza amu a ma pa tan mi muna bo thumlam ba in khatna nga khat Eliza khat chai kera tam tua na Peter in pasien tu pi na melam na ta nga muai to le na septe bungko na tang thum apa Yesu ai le Polin Damaska tun ko na pasian lo pi na va muai pasian lo pi na mi ki mu sa chiang in mi in amu thei pana to chi lo mi in hoi na mi in pin na mi in siam na to pasien tu pi na ki mu ngai lo ki mu thei lo amu lia jong ki ching lo hi to mi ya in tu ni in tu pi na in again wan pe na hi le ma pa hoi na tu ni ha sa gen thei na I tu te pe van ga bai tun chiang in ki hom tho ding mo tu ni ha san na gen thei thua na te pasien adi na min se na te imual pho na te pen nuom man isa chiang in ki hom tho di hi chi again nuom na hi solta polin kai Hinkhuo gen thei na hamsa na ka to ten pasien lo pi na ai mu sa hi chi na ge nei tunin pasien lo pi na Hinkhuo ha san na I tu chiang in pasien to ikinai na hi je lai tunin kai man mal Hinkhuo khaning angel Bible kana simsima ka Bible sim kal ni ver kan to bai le ka Hinkhuo mo mite ka hi lo na hingenin midang de ko hinkhe son moi to mi bangzia che kanai to chiangin pasian to ki zom na khatan sa chiangin tua bang tua ka hi chi keima man ki theya tua mi atu ni in pasian lo pi na imun theina dingin tamna polin Hinkhuo gen theina hamsan na boina atuate anwal suana zia bangzia chi la khanna tunia ka gen thei thuana te pen da chianga van ga mutun chianga mo ka ki pana lian jo dingai chi athei zia tunia gen thei thuana te pen thua mor su hi aiden van tana athupi zo kilam van kilamen na inelo zia diei tu lai Christian khin khap te pen gen thei hasan atwa chiangin lungkia in pasena pat wa mangin mai ba ahi ro le doi le kaute bia in moi to bang pen Christian Hinkhuo di ga khan to na Halloween kian nai to sia pasian hoina pe hasan atwa ni a pe polin ma pa ko pan pinangen la in pasen bang china do ngai ke happy na na nga ding kining chingai korin thon ni na bungso ni tang ko na tunin pasiani adi pasian itu adi ahoina I Christian Hinkhuo kalso na dinga mangpa thei thamai mangpa thei lo wa kalso ko ma kium lo hi to mi zia in tuni in leitu again thei na tu to lo ko ma mi lo chin kium ngai lo hi Christian Hinkhuo lo chin hi na dinga pasian mina hasada gen thei na tampi ithua ngam ai tuate be tuate te di jo hi ton sia tuate te ne di muna idi ngai le athua ngam dinga man sa yum ding chinai Christian kai zia bolse na tuate te di hi ton lo hi rizom le ka get nuom da hi le bolsian na di muna mo to mi mai to thei dia nom le athua ngam ding umin china hi zo hi to mi zia in I Christian Hinkhuo adena dingin zohan bungsom langa na tangum nan tanglinan bangsin ge ne Jesu Khrist umnin nge dun to chin daga swang dingwa
kia umi ngelo ten ga suang khelo ding chi hi to mi zia in to ni imam pa Jesu cross nang le ke min sia na chin teng gen the na chin teng aing thua na aing dar khiat na pen thei pi kung si ba nga ding ang dei si a tui pi si ba nga dinga ang dei lawin aluang khe ding aga khe ding midang ten ai te tum to na pasien tu pi na pasien lo pi na amu le dinga mang pan tua bang ha fa na te pal gal ka ya nang le ke aing tan si a tu nia nang le ken zo Christian kalson na ha sa na ding ma hi nuam ta ki pe lo ding hi zong le mang pa to zo khom te a ding ha sa na bang ma lo a azia pe mang pa ha sa na mu na ang pan pi dinga hing lo sia lo hing tai san lo ding hi to mi zia in tu kum sang ni le som ni le khat tu mi kum sim dan in akim ha bang a pe ta zun bang zo a be ding hi ta a ha sa gi na ki u de hi ta a zong le tu ni hanga na lai teng a mang pa de na banga kal na suan a mang pa thu pi na mang pa lo pi na na Hinkhuo akila thei ai le na Christian Hinkhuo mite na nga parin pasien hoi na mudinga tua chin Christian lodging ai dia hi tua min ding mang pa to ki hui jok pai mo hi chi tu na igen hi ai ta na igen dinga igen khia igen varum le mang pa ngai da men len igen kha ta sun adi a Christian Hinkhuo pi chin ta le lodging ta kal son che ding mang pa ngai hi tu ta chau sia nami mal kha che rin tu pa pi a in go jo che ta hen